Ada seorang anak yang ditinggal ibu kandungnya. Begitu mengenaskan, begitu perih hidupnya, sehingga dia hidup dengan bapak tirinya. Begitu sangat mengecewakan, hantaman, tikaian, dan juga begitu sangat memprihatinkan. Maka dari itu, dari kami keluarga besar Putra Muda, inilah dalam ceritanya anak yang ditinggal ibunya. Aduh, ada yang kabaran temen, dua anak walon kayak ini enang ya. Bapak, apa? Urwa makan balu mandi belakang berkira. Apa? Benong. Yang kamu jaluk apa? Jaluk apa? Emong apa? Pengen apa? Emong, imin emong. Pengen apa? Pengen otong. Odong-odong dasira. Otong memek ah. Otong emek gede. Belum udah bangun di sekolah mah. Udu. Pengen apa? Otong memek. Oh pengen kon. Aja Betul. bakor. Anak yang apa Pak? Otong memek. Oh pengen motor Kutu. Otong emek gede. Gede motor gede. Iya. Anaknya pengen mandi. Anuk. Manukin arak-arakan. Udu. Manuk cici. Udu. Ya. Uang. Ya apa? Irik gunung. Ya apa? Orang ngerti apa maaf. Oh pengen ning madukan. Ning madukan tuku apa? Tuku iting. Dia kena bangor. Apa orang ngerti irik mah? Iting siapa? Iting. Oh pengen tuku cincin. Tuku iting. Pengen tuku cincin. Iya. Apa mah agian anuk iting? Iya yang dimadukan tuku cincin. Orang apa maning nanang? Tuku elang. Gede banget. Gede elang. Ada ibu isin. Opok orang bisa arti ah. Ya apa. Iku mamang orang arti. Iya apa pengen apa? Tuku elang. Oh pengen tuku gelang. Iya. Terus kok tuku cincin, tuku gelang. Utu iting. Cincin. Utu elang. Tuku gelang. Iji aning. Apa maning? Iji aning. Ya pengen apa? Enak ah. Tin mah benak apa? Pengen sih enak. Pengen nenen. Tutu. Masa nenen uun. Udu. Aduh pengen nenen apa? Dia kayak adon adon. sing anak etingnya kok. Apa mah? Nah pengen tuku apa maning? Tuku Cincin, gelang, apa maning? Tuku au. Macan. Tutu. Opok. Iya apa? Diri. Beli kena. Kena. Udu. Apa? Lara, goblok Lara. Ada tenan baik. Ada lara koplok. Lara. Ya wis. Tutu. Dari pengen apa? Apa pengen apa? Au. Oh, pengen tuku kalung. Ya wis, tuku kalung. Apa? Apa? Pengen nenen. Penting Ini pengen nenen baik. Pengen nenen. Yuk. Belum nenen. Nang. Sekian bapak lagi dolan gini, nang aja ribut baik. Kolat nanti. Dolan ning tuan rumah. Rumah. Tuan rumah. Rumah. Rumah Ira.
Apa? Tuan rumah siapa nang MC? Apa Kasih tuan jam. rumah? Wah, Apa? Untuk apa tuan rumah? Kang, tuan rumah siapa Kang? Ibu Ida, Bapak Sahro. Oh, Apa? kin ning hajatnya Bapak Kerapu. Oh, upu. Kerapu. Iya apa upu? Apa upu? Mbak Upu udah sirah budak. Apa? Bapak karpu koplok. Oh. Karpu ya. Iya. Diledek ya. Ning ibu Ibu Ida. Apa? Yang dua anak kembar temen sih. Odok beli ya, odok. Kita dodok. Iya, odok. Senang. Ingaan. Mana ini. Hai, udah. Rem dua anak lalu biasa apa wa? Jalur apa kudu wa anakannya wa? Didampingi gak jadi kene. Disereang di rumah. Ayo apa iming tuku otong emek Iya ada kubur emek. Iya. Tuku itingnya kapan? Yang kau balik ke kabuk benar. Tuku iting. Iya Cecen. Loro. Aluk apa apu aluk. Iya Bapak sama Sahpo. Sahro. Oh. Iya, Kau ibu. jaluk di Bapak Sahro. Mak. Kalau nih Maidah. Maita. Maida Desira. Maidah. Ya, ida mak. Maidah. Maita nenen koron. Iya Maidah jane. Bapak Sahro. Mas Olia, Ibu Ida. Mas Olia di nenen di kita kok. Jaluk Yang cengat-cengatengan. jaluk tuku go nenek. Iya, aluk Oh. kuku enen. Melas Pak. Heeh. Bukan mati solirong bulan. Heeh. Buru-buru bukar mati warna kawin rang. Apa? Dua anak walon kakek ini rang. Apa? Iya. Apa mah? Nanang, lurus aku sekolah, gue esuk. Hah? Lurus aku sekolah, gue esuk. Gelis temen. Iya, tapi Nanang aja nakal. Bapaknya duit dolanan. Apa? Bapaknya atraksi. Sulapan. Mong dendam. Mong dendam. Mong apa mandam. Hampir senangnya aja. Mong. Ada nangis baik. Ya, Alah, arep sulap. Udah bandel manjemen Iya. Bikin yang bapak harus bisa belajar sulap. Nah, Sulap apa? dong-dangan mie ayam. Iya. Mancing jero cungur. Selep. Apa aneh? Ya. Ada maning. Iya. Oh, perabotan ki, prasmanan ki. Iya. Mancing jero kuping. Les. Aduh, apa aneh? Sekian aku pakai gelas. Iya. Mancing jero burbunan. Ini burbunannya senang. Enek. Bisa Pak Mama. Bisa. Nah, ya kakak gelas loro nang. Dendaman sih mah. Aja dendaman. Bocah cilik-cilikan judulnya ki. Mau nggak yang udah utang. Ini aja dendaman men. Terus kita besok sulap. Orang-orang yang oh. Nah, sekian. Nanangnya, Abang. anaknya iya. Nanangnya dodok kene. Anaknya iya, anaknya. Nanangnya dodok kene. Anaknya piye? Oh. Dodok kene. Ya bisa maleman. Ya lah banyak keluar dodok. Bapak harus sulap, ambar. Mong. Men, aja ulap kubun. Bapak eman oleh ilmu eman. Oh dipraken aku. Kak. Bapak Sahru arep sawer. Enti. Bakal nang simin dia Iya. sulapan karo senang dino. Heeh. Arep bisa weri. Awel. Udut rong bungkus. Utut bukus. Duit 50.000. Teh ya ketemu. Iya. Mae. Nanang sendurut. Ya. Sama Ida arep sawer wah. lagi. Apa? Apa nang? Mau ku tuan rumahku. Apa? Anak kau Jawa. Wah. Kau lah nang? Bakal ngarak es lambat. Iya. Jawa semen karo wang dino budak karep dikalungi. Oh, kalungi duit ya? Wait. Ora. Kalungi udut. Utut. Udut mau. Kalungi apa nang? Karo traktor. Calbang udah sisira. Goblok. Masuk. Wes, kin mah. Mong.
Apa? Amber senang aja nakal. Amber idam. Dodok. Wong undangan. Oh, undangan. Yes. Senang dodok kene ya. Dodok. Bapak arep sulapan. Belajar senang, kabar aja nangis baik. Ajakin kami. Mau sekian baik. Min ajakin ah. Sekian. Dot. Kita dok. Ayo nang, musiknya nang. Bas dendam yang dinakin. Peri wetenge. Duh ya. Apa sing benar? Lagu wingi mau berhasil yakin. Busung. Cara anjing. Iya, mancing. Lagu wingi mau berhasil. Pa cara anjing. Lagu wingi di sadar di warna bisa. Ah. Nah apa ini ora isa. Oh, manuk ngising kali. Anuk. Ngarep Anuk. Iya, manuk. Kali kene. Anuk. Aning. Ali aning. Hah? Mancing mana les ning bun-bunan mancing. Anjing aning. Iya, dodok. Otok aning. Dodok maning iya. Si nurut sedang mah. Ya, rong balan maning kirik ya. Wes. Ayo nang, musik paling nang. Blenakan dolanan kini blenakan. Yang diwargakan mau mah. Stop. Kering bocah kok. Mene. Udah lep. Mene. Bisa kita kan. Minggir. Yakin wingi mah berhasil no. Ya. Busuk yakin. Beli. Mancing bun-bunan. Ora. Demi Allah. Wingi Ora. kita mancing bun-bunan. Dodok. Nyelang. Cici nyelang. Oke. Nang apa? Sirak ya. Iya. Sudah anjingi banyu. Sing bener kah? Ditampak sendal beli papa. Aja guyon. Beli kena. Busung. Lekos. Ya Allah. Ya Allah. Tidak sombong. Wong sakti. Hebat. Tidak sombong. Gue gitu loh gue. Gue coba. Busung wingi mah bisa wingi mah. Yakin. Kerek. Lara kopok. Wingi mah berhasil no, yakin no. Berhasil wingi mah. Men, ake klienkin aja butak men. Lara busung men. Wis nang. Ngilang nang si Cinang. Wis Aja teh ilmu busung men. ora aja. Demi Allah. Wis Marian. Marian wis. Aja ilmu-ilmuan secene bae wis. Mancing bun-bunan. Ora. Demi Allah. Aja. Kita simpan si Min. Aja bahas kena balas dendam gua. Lara sih Min. Belum kena. Nah, sekian. Mumpung aning desa RT Kulon Brok Ibu Yut. Min udah enak. Blenak Buka iki. Min, mantap apa sih tik bae?
Kok di rumah baik. Men jaluk angu ning bapak. Saya bijak sangu. Jaluk Ya, angu apa? Nah, sintrene gawe mene bari anak-anak bijak sangu ning majikan. Bari tembangin ah. Jaluk angu. Ya mana sangu? Apa? Mana sih dah deuk Ya, mana? ya apa yang ngarep? Apa yang ngarep? Opok nganter. Ben ayo. Ya. Ayo. Jaluk angu nih apa? Ya. Jaluk angu apa? Yain bapak Ya di kok rumah. intrenan di intrenan. Sintrene mene, sintrene mene. Sikit jaluk kenen ah. Yo, anu. Tegian. Hai, aku Dino. Tanya di sana. Ya. Di wan omae. Di tuan rumahnya. Di tuan rumahnya. Di bapak waru. An. Mimiania maning. Subuh mimiania. Jika tanangan di mana? Rasa kebayang yen wis keningan Mama siapa? yen bengi Mama. rasa Mama Adi. Mama Adi. Mama Adi. Subuh. pujaan Subuh hati ini. pada kita madu janji nah jangan apa mamania kang bakal terjadi terus nani Nenek ayo kita. mung Subuh ini. sawiji Bapak. Oh. Ibu. tangan mulan namanya melunya seni Irangga saksikan abangati Bapak. Uwun Bapak. kelingan manis nesemi kebayang untuk Ini Bapak Mimi, bersama Uwun. Uwun ete. Uwun rasa Mimi. kebayang yen wis kelingan Uwun. isun Uwun Mimi. Uwun. aduh Uwun anak sayang Uwun. ujangan aneh hati yuk pada kita Uwun anak. janji. Sawir ka ah. Si. Aja bilang ngapain? Jangan apa kang bakal terjadi Anak Uwun. terus nani Uwun ete. mung sawiji Uwun Mimi. Uwun ete. mulan Uwun Mimi. Mana ka? Jadi kayak ka? Birangka Uwun Mimi. saksi kakang ayu kakang Uwun. dolanan encot Uwun Mimi. encotan Uwun. kulan sebelah kiri kakang sebelah kanan Oh, Uwun mah. aja sang tersangka kulan Uwun gemata mah. alon-alon
Uwun dedek. Uwun ya. Uwun balik ya. Dede Bun